Sanibona. Phinde nginikelele ngalethuba ngalomzuzu ngalesi sikhathi. Kuningi sihlezi sithanda ukuthi siqwashisane ngakho. Sihlezi sithanda ukuthi siqonde, sihlezi sithanda ukuthi sisizane ngakho singabantu sisaphila lapha emhlabeni. Ngoba masihamba endleleni abantu baNkulunkulu, sihamba siyagwegwa sonke. Sihamba siyashelela sonke. Sihamba siyaqhuzuka sonke. Sihamba sibhekana nezinto eziningi ezihlukahlukene. But kulo osedlulile endlela thizeni ethanda ukuthi abanye bangadluli kuyona. Ilapho khona uNkulunkulu esolela khona ukuthi asiqaphelisane khona, asisizane khona, asiqwashisane khona, khona sizokwazi ukuthi sihlengeke, sisinde ezintweni zonke. So uzocela nje sebehloko esithi qaphelani ubuqili bemimoya, qaphelani ubuqili bemimoya. So usathana ubeka njengenyoka ezwini kaNkulunkulu. Remember efika lapha kuma wethu uEva ukuthi akazange afike nje ngestructure sakhe engusathane, but wafika njengenyoka. Waziguqula wazenza inyoka. Wafika lapha kumzali wethu umama wethu uEva ezomluthekisa ukuze awelele ekuphuleni umthetho ngokubuza umbuzo ayazi kahle impendulo yawo. Uyathiwa ngezulu umuntu uyamphica phica because usuke uyazi impendulo ngithi usukwazi ukuthi ulindele ini, uzombuza nje ngamasibomu. Abanye baze bacasa ukuthi hayi udlala ngami ngithi silimo uyayazi nje answer lokho, uyayazi nje impendulo yalokho. Why ungibuza le nto leyo? Ufuna ngone vele, ufuna kwenzeke something engekho right. So wayemphica phica ethi uNkulunkulu ushilo yini ukuthi ningadli kulesi sithelo department? Ibuza kahle ukuthi ushilo uNkulunkulu. And then umama Eva washo yes impela ushilo. Wathi hayi ayikho le nto. Wayefuna ukuzwa ukuthi uyazi yini iqala. Thank you Moya Ngcwele. Kahle kahle usathana into ayifisa lapha ya. Wayitshela ukuthi mefika kumama Eva akazi ngoba kwakutshela ubaba Adam ngithi uAdam yena oresponsible uthatshela unkosikazi wakhe. Mhlasimpe kwangenzeka ukuthi uAdam akakamtshela unkosikazi wakhe. Wayitshela ukuthi kuzoba lula uma etshela uEva ukuthi hayi asidle lesa sithelo. Ngoba ukuba uAdam wayengamtshela nguEva kwakuzoba lula kakhulu kwisitha ukuthi sifike sithi hayibo yazi kunesihlahla siphana endawo seke wasidla sekwasizwa yini ukuthi sinjani. Bese uEva yazi angikaze ngisize, yazi ake ngisidle. But wafika esetsheliwe uEva kodwa waqhubeka wawina kanjalo. Ngoba kuyenzeka nathi singamakholwa thola ukuthi utsheliwe ngento uyayazi kodwa isithe sikwazi ukuthi siwine ukuthi siguqule lento sithi akunjalo. So ukuba uEva wayengazi kwakuzoba lula kakhulu. For a matter of fact mhlasimbe kwangeza kube isono because isono sivela ngokuthi umphule umthetho owazi ukuthi no I'm not supposed to do this. Kodwa ngoba babazi baphula lokho bazi beqonda kahle, ilapho khona kwavela khona okungekho right, ilapho khona kwenzeke into engalungile. So athi uNkulunkulu ushilo ukuthi ningasidle, wathi yes impela ushilo. Wathi sizofa nokufa. Wathi hayi khona lento ke uzofa uNkulunkulu udlala ngani nani. Isithe sifuna ukuguqula lokho uNkulunkulu akubekile. Khona sizoyitshela ukuthi hayi ngeke kuze kwenzeke, hayi ngeke kanje. Kanti cha kunjalo abantu baNkulunkulu. Kanti cha uzofa. So asiqaphele ububi besitha. Singabantu kumele siqaphele futhi ukuthi isitha sisebenzisa wonke amathuluzi okulwisa abangcwele, okulwisa abathanda nabenza intando kaNkulunkulu. Senze isiqinisekiso sokuthi siyabawisa. Ayisathana uya-excela lapho. Wenza isiqinisekiso ukuthi uyakuwisa nanoma ingento encane kangakanani, just imncane nje, just a glimpse. Khona uzoqhela uzosuka endleleni. Okunye sikwazi ukuthi ekumele sikwazi ngesithi ukuthi sinomona kakhulu. Nanoma ubani empilweni yakho omaziyo onomona noma kuthiwa seke wezwa oleseke wakuveza ukuthi unomona kangakanani. Ubowazi ukuthi lo muntu lo ngelinye ilanga isithi singamsebenzisa ngaphezulu kwempilo yakho ukuveza lo moya womona towards you. And umoya womona awupheli nje kuphela ukuthi bese yafisa. Uhamba indlela ende. Ngaze kufinyelele ekuthakatheni, ngaze kufinyelele ekugwazeni, ngaze kufinyelele ekushayeni, ngaze kufinyelele ekubulaleni, ngaze kufinyelele unanoma yiphi indlela ngomona. Ngoba ngomona ulibele ufuna ungaphezulu. Nongangono kwakho, nongakudeserve, nongakudingi. Let's say kufana semndenini uthola ukuthi udade wena omdala
or umdala wena udade wena omncane izinto zamlungela nje waphasa kahle esikoleni wathola umsebenzi wathi sathola umsebenzi bam-engage wathi wavela washada wathi seshadile unabantwana wathi senabantwana indoda yakhe amakhela umuzi ongaka bathi nabathene nemoto thola konke akufisa lapho wena usashizile usashisile and then sithi asebenzise lo onomona ngokufaka usheve engqondweni yakhe ukuthi akakudeserve lo and ngaza kufakela ngisho usheve ekudleni ekubulale. There's a story nje esaduma kakhulu sama Nigerians. There's this lady Gloria udade wabo. Is it sisters something like that? Udade wabo wambulala enzela ukuthi khona ezothatha umyeni wakhe. And guess what? Wathi esemthathile umyeni wakhe akampokelanga kanje. Wayedila naye. Waze wayelengisa. Ngoba wampokela. Empokela every day ekhala efika ke nemaphushweni ekhala because even bese abancane wehleze nomona ehleze enza izinto ezingekho right to siswakhe athi siswakhe menze ukuthi ammoshela athi siswakhe mase abekile mhlawumbe ethi yo ayina aqamba mangathi uma uyakubiza athathe ayina ashisa uniform yakhe siswakhe ahambe esikoleni uniform ingcolile because usiswakhe uniform eshile because usiswakhe wayihlakaniphile esikoleni kunaye usiswakhe wakhula wasebenza ombulala emthengela ama-fruits enzela ukuthi athathe umyeni wakhe nangampela because vele kuwusiko ukuthi if usisi omdala eshonile ungena usisi omncane wangena nangampela emshadweni wakhe but lebele fika ke nephusheni ekhala ethi wangibulala empokela wazibulala naye ngomona caba ngumuntu umona oqale besabancane besayingane ukhula naye baze bobadala wasasebenzise ngale ndlela. So ngifisa ukuveza abantu baNkulunkulu ukuthi isithe siyakwazi ukuthi sisebenzise i-character because lo moya umona it's character isitha vele. But if uzoba nomuntu ozoba na the same character isitha sizothi oh nango wami nango ufana nami sisebenzise naye singene kuyena bese ke kuba njalo kufezekise whatever icebo ufuna ukuthi alifeze. Kunjalo nasenkolweni abantu baNkulunkulu. There are people abazimisele ngokukhula uNkulunkulu. There are people abazimisele ukuthi njalo bazile ukuthi kanjani, ukuthi bakunxuse bakhuleke, ukuthi bafunde izwi, ukuthi bavangele basho bazi bengenza nanoma yini bengakwenza konke. And then kube nabazalwane ethola ukuthi kade baba khona emabandleni. Kade bahlala, kade bazinza, kade baba nokuthi. Ngokuthi bona basabanje izinkani ukuba sathanda izinto zezwe, babe nomuntu ukuthi lo ukwazi kanjani ukwenza konke lokho, lo ukwenza kanjani. Bese size siyabasebenzisa ukuthikamezisa icebo kaNkulunkulu with this candidate ezimisele ukusondelana noNkulunkulu because balimala ngokubuka nje kuphela bese kulapho ngena khona mamhawukele qaphelani sebenza kaNkulunkulu qaphelani. This is a message to anyone osazimisele ngokukhulu ukuthi siningi izinto kumele uyiqaphele ziningi izinto kumele uyigade. And the Lord was specifying lento ngimi ukuthi kahle bongasithumele kona in most cases ukuthi sikhulekele sisizane sikhulisane siqaphelisane sibheke zonke izinto ezenzakalayo sihlengeke sisondele kuye sidede bini sisizane osekubonile ukuthi kuyawiwa lapha asizwe umunye emtshela ukuthi ayibo ungahambi lapho uzowa osebonile ukuthi kuyaqhuzuka lapha asizwe ngemuva ukuthi uzoqhuzuka lapho ulimali. So kona konke masixwayiseke ngezixwayiso zikaNkulunkulu asabela zona uzixwayisane ngazo. Ngalomyalezo nje mlezo osixwayiso kakhulu ukuthi qaphela sebenza kaNkulunkulu qaphela umuntu kaNkulunkulu othanda uJehova ofuna ukukhula wenza intando yakhe qaphela izinto eziningi qaphela embandleni even umholi even abazalwane bakho abaseduzane nawe qaphela konke. That is why uNkulunkulu kumele uthi ingqondo zethu kumele ihlale njalo ziswangulukile sihle si-sober minded sihlezi si-vigilant bhekisise because akubona bonke abantu abaseduzane nawe abanendaba nawe ngale ndlela ucabanga ngayo nangale ndlela abasho ngayo ukuthi banendaba nawe. Akubona bonke abakufisela okuhle, akubona bonke abeza ngosizo ozoba usizo lweqiniso. Cha, kahle ungabhala ngaphandle ukuthi usizo kanti nope ngaphakathi ukufa kodwa. Athi umuntu ngiyakusiza kanti cha uyakubulala. Fana namaphilisi.
yes abhaliwe ukuthi ayaphilisa because the word philisi lisho ukuphilisa kodwa uthola ukuthi iwona kubulalayo uthola ukuthi iwona zothi likulapha liqede lezo inhlungu lezo kodwa igcina ukusuku bathi linani linama side effects igcina ukusuku bazothi linani uzophalaza uzoba nokuthi bana lento le chemo bathi chemotherapy kumele baze basho kumele ikuhlukumeze kanjani because kumele ngabe ngisiza inqedi cancer basho futhi ukuthi it's not 100% mancane ama chances ukuthi kusize izokuhlukumeza ikwenza iskin sakho sibe pale ikwenze ikuphathise ngekhanda ikuhlukumeze kuzacise kuphelele appetite kuphelele uzokube njani abantu abaningi bayibajethe amaphilisi awaphilisayo kanti cha umbuzo uthi uNkulunkulu wathi sidala wasethi nanka amaphilisi wona azoniphilisa wasethi na imishanguzo yona ezomsiza no even noKristu mangabe eqhamuka umuntu oyisimungulu noma kumuntu ongaboni akasho kuyena ukuthi ihamba ke optometrist no kodwa vele nje yamthinta amehlo abesethi ngibona manje aphela sorry abone kuphela inyalo kokuba ngakho-ke masiqaphele qaphela abantu abaseduzane nawe qaphele izipho unikwa zona uqaphele abantu emaphushweni you know if a person eqhamuka ephushweni ezowenza izenzo zobubi mhlawumbe ephushweni wenza njani mhlawumbe uyakuthuka noma uyakunqaphela noma ephushweni ukubuka kabi because in most cases uNkulunkulu akayiveze lento ukuthi isitha sike sivele as that red-eyed emaphushweni sike sivele ngabantu uthola ukuthi umnyama kuba idemoni uthola ukuthi namehla abomvu ubusathane uthola ukuthi nje uyi-feature esabekayo kuba umuntu omaziyo ukwenza lokho ngaleyo ndlela sokumele wazi uqaphele ngaso sonke isikhathi ukuthi kunogcopho la ngisho ngomzalwane wakho omthembile kangakanani uyena okufakele enkonzweni engasebenziseka ngoba umnyama ngomoya womona just be careful. I'm not saying this message ukuthi kumele umzonde ungasahlala naye ungazi cha just be careful nje ukuthi what is happening because abantu kumele siphile nabo egcineni kosuku but singaphiki nabo abantu kumele siphile nabo sibathande angithiwa kumele ubathande bonke abantu ngisho isisa sakho bese siqaphela so asibathande bonke njengoKristu sithandile because abanye abantu bake bayibuza ukuthi kwenzakalani ngelinye ilanga mase kuthiwa uSathane uyaphenduka. I'm not saying kumele sithande uSathane cha uyisitha kakhulu but what if uyaphenduka ngelinye ilanga okunye kusemqoka kumele sikwazi ngesithi ukuthi asive simbukela phansi umuntu fana nasemphakathini ake ngithi simbukela phansi umuntu kaNkulunkulu and example lokho fana nasemphakathini thola ukuthi nje uyingane ehloniphayo eyiphethe kahle enakekelekile empilweni impilo yakho nje ihamba kahle yonke into right abaningi ngokubuka bathi mhlawumbe uthola usuwakhile kini uthenga imoto wathola yonke into oyidingayo bakubukele phansi abantu bathi ayisuka vele uthwele lona okanye abanye bathi hayi kuyophela sofana abanye bathi vele izimali zabazali kunokuthi basondele kuwena bathi wenza ngani yazi siyafisa ukuba njengawe yazi sicela usiluleke umoya womona umenze umuntu agodleleke ahlale elidinga usizo ahlale elidinga ulwazi ahlale ekudinga lokho ngomoya womona ahlale ukuthi isitha silele simhlebele ukuthi ngcono umthakathi ngcono umenzele ukuthi avele wonke lamagama ukuthi kuyophela sofana hayi vele imali abazali yes yabazali but uyihlakaniphelile futhi usuku ungenaphi in most cases abantu baNkulunkulu asingathatha izinto sizibuke ngendlela esithanda ukuyibuka ngayo so that singeke sifinyelele lapho kufanelekile khona ngoba owenza kahle usuke isibonelo for abanye ukuthi nawe ungenza kahle. You just need to find yourself wena ukuthi iyiphi indlela nendima kumele uyidlale ekuthenini uthole lokho okufunayo because asifana nana ngithi
wena mhlawumbe imali ungayithola ngokuthi because wena abantu bayakuthanda ungayithola ngokuthi udayise. Omunye ngoba uthanda ukufunda phansi imali angayithola ngokuthi asebenzise ama-computer. Omunye ngoba uthanda, ziningi izindlela esingayithola ngayo, ziningi indlela esingaphumelela ngayo. Omunye nje beyithole ngabazali ngoba uzokwazi ukuthi ayisebenzise kahle, noma acela ukuthi ayithole in monthly benefits, in monthly basis, daily ngaso sonke isikhathi. Inkinga isekuthenini abantu baNkulunkulu, abantu bayafisa kakhulu ukufinyelela ekwazaneni nasekuyenzeni intando kaNkulunkulu kuphela akwenzeki ngenxa yokuba nje ubumnyama nesitha. Abantu bafisa ukuthi bonke umuntu akhole, bonke umuntu ahlezi namandla, wonke umuntu azile uma kumele kuzile, wonke umuntu enze yonke into efanelekile ezomsondeza ebukhoneni baNkulunkulu. But kulabo abakwenzayo isitha sivele siphabilise, sikwenze ungafuni ukufana naye, sivele sikunikeza amagama ukuthi lo uyitshela ukuthi ungcono, uyitshela ukuthi ungcwele kakhulu, lo uyitshela ukuthi akekho ungcwele. Siyazi sonke uyedwa ongcwele, uJehova umdali wezulu nomhlaba. Sonke siyayifuzulela Nkosi yami, sonke siyawufuna lo mbuso wezulu, sonke siyazama. So uhlale wazi umuntu waNkulunkulu ukuthi noma kwenzakalani, bekulwisa, bekushaya, bona izinto eziningi ezahlukahlukene, wazi ukuthi izulu likubhekile, izulu lilindele okukhulu kuwe. Umhlaba uzohlezi unezithikameziso zawo, uzohlezi unezinto ezizomelana necebo likaJehova, ngoba into esemqoka vele ukuthi ingenziwe intando kaNkulunkulu. Because ufuna lokho uKristu angithi, uthanda lokho uNkulunkulu angithi, ukuthi senze intando yakhe lapha emhlabeni. So iyona into ezolwiswa leyo. Bathi wena qina njengencikazi kaNkulunkulu. Wazi enye inciko, isitha silwela ukuthi abantu babe yisivivi, bangabantu bangashisi, khona uNkulunkulu ezobahlanza. So qaphela ukuthi wena ukuphi, uzibeka kiphi i-department, uzibeka kuliphi isayidi, uyabanda noma uyashisa. Intuba yinye-ke kukona konke abantu baNkulunkulu ukuthi sigcine umthetho kaJehova, sigcine umthetho. Iwona ongakwazi ukuthi uqinise, iwona ongakwazi ukuthi ukuvikele, iwona ongakwazi ukuthi ukubiyele. Because ngomthetho siyasindiswa, ngomthetho siyavikeleka, ngomthetho siyahlengeka, ngomthetho siyalondeka, futhi siba bahle phambi kobuso bukaNkulunkulu. Ngawo sikwazi ukubuyisana nezulu ngaso sonke isikhathi, uma kumele kube njalo, ngoba uKristu ekufikeni kwakhe akazange uzochitha lutho, but wayezogcwalisa umthetho ukuthi kahle kahle bantu baNkulunkulu, iqala la emdlenzweni yakho, iqala engqondweni yakho, wenzela ukuthi kuzoba lula kithi ukuthi sigcine umthetho. Wayezogcwalisela ngokuphelele ukuthi umthetho usanjalo, usahlalela ukugcinwa nanamuhla. Kahle kahle wayezogcwalisa ulwazi lokuthi singawugcina kanjani, ngokuqala asihlaziyele ukuthi siwuphula kanjani ngemidlinzo nangemicabango yethu. So uma utshela ukuthi into uyibreaka kanje, uzokwazi ukuthi okay, angabe ngisakwenza lokho uzokwenza ukuthi ngiyibreake. Utshela ukuthi ukuze uphinde qala udlinze, uzokwazi ukuthi hayi makufika imidlinzo angayivumela imidlinzo emibi, angakuvumeli ukuthi nokuthi ungazofinyelela lapha phambili la uzothola la kuzotholakala usuphinga khona, ngoba ngithi qala la engqondweni. Fana noKhayini, uNkulunkulu wayisho kuye ukuthi Khayini, isono silapha ngasemnyango esiyisithi unxanela kwaso kukuwe, kepha namandla okusibusa. Wayitshela esacabanga, esambuka umfowabo ukuthi lo uthandwa kakhulu, lokhu ukuthi nokuthi. Esacabanga, isisa sasamlungisela-ke ithuba lokuthi aze kufike la khona ezothatha ambhodele amqede ngaye. So isono siyisitha kanye namademoni, and bahlezi bemelele kude nawe, because we are always protected by uNkulunkulu. Bahlezi bemelele kude, kodwa belebele bememeza, bekuyenga, bekuheha ngezinto eziningi ezahlukahlukene. That is why Christ said, let us not be the lovers of this world. Singathanda izinto zaleli lizwe, singathanda izinto zalelo mhlaba, okuza ngazo izinkanuko nesono. So libe luheheka, ubuka isalapha into ubuye advertiseka ku TV,
ya-advertiseka efonini yakho, ya-advertiseka abantu bekutshela ngayo, uyayibuka isalule kude. Isitha silole sikubiza kancane kancane. Sifuna ukuthi ungene kuyena, sifuna ukuthi uyisebenzise nawe bese-ke xamxesha noxhaka. Because into esiyilwelayo ukuthi sicunule uNkulunkulu, siphuce wena ubungcwele. And mase sekuphucela ubungcwele, kuba lula ukuphula umthetho kaNkulunkulu awubeka ngoba kumosela phaya entabeni yaseHorobha. Ngakho-ke bantu kaNkulunkulu kumele impeshana ukuthi asiqaphele ubuqili bemimoya, asiqaphele ubuqili besitha, asiqaphele ubuqili bokusetshenziswa komoya womona kubantu emabandleni, abanye abazalwane, even nabaphathi baba nomona mabebona umuntu ekhula espiritual, mabebona umuntu uthi hawu lo umphupho amaphupho, hayibo lo kade wena, babe nomona angafuni ukuthi lo mntwana abe ngaphezulu. Kanti ububekele ezomphathi ezomholi ukuthi kube nguwe okhalima lezi ngane, kube nguwe osiza lezi ngane, kube nguwe otrainer lezi ngane. Because zincane uyaphupha impela kodwa akali understand leli phupho aliphuphile. Bona uzothi ingane mase ikutshela ngaleli phupho bese uthenjiwe. So asize size thina siqaphele bonke abantu, siqaphele zonke izinto ezenzakalayo. Ngakho-ke ngalo myalezo ngifisa sikwazi ukuthi ubuqili besitha buhamba indlela ende, buhamba emndeni, enhlizweni yakho. Senze ukuthi inhliziyo yakho hlezi langazela ukwezwa, buhambe emalini yakho, imali yakho ungayisebenzisi kahle, uthi bukade ufuna ukukhokhela indawo ukuthi ongayikhokhela. Because izikoloto abantu bakaNkulunkulu ziyakuvalela embusweni wezulu. Izikoloto ziyakuvalela ukuthi ungamboni uKristu. Izikoloto ziyakuvalela ukuthi ungenzi, ziyakuvalela mba. Awukhokhanga amalobolo, ungangena esigogweni ngenxa yalokho. Awukhokhanga iloni yalapha eCapitec, wathatha iloni sorry, wangabe sayikhokha, kungakuvalela. Kunabantu abakolekile because usuyekhala umuntu ngemali yakhe, usuyekhala enhlizweni yakhe, usuyekhala eshwabula, eyidinga ngempela because uyesuke eyidinga. Nasekudleni siyangena, nasemndenini wakho siyangena isithi sishaya umndeni wakho, kufa izihlobo zakho. Nasebantwaneni bakho sishaya abantwana bakho, sibenze bangakulaleli, bangakuthobe noma abantwana bakho bagule, sishaya ngandlela zonke isitha. Qaphela ubuqili bemimoya buhamba indlela zonke, ezintweni zonke, especially engqondweni yakho. Uzonitshela ukuthi hayi into engiyithandayo kanti into edlinze ngayo nje phela. Usuzitshela ukuthi uyayithanda kanti cha. Nasemaphushweni wakho imbala, sengena seyiguqule sizingelo sokukhanya, sengena seyiguqule sizinzizwe kaNkulunkulu, sengena seyiguqule sizenze uma wakho sewashona, sizenze ubaba wakho sewashona, ugogo wakho sewashona, sizenze nanoma ubani. So that izothi uma ngicela ukuthi ungihlabele ebese nawe uyakwenza lokho. Imimoya esuke ifunela nje ethandayo uphupha wakho athi hayibo uphupha gogo akathi nazi izikhwama nganginey'khwama kanje zithathe. Uzisebenzisa ukhonza uqhuba umsebenzi. Ugogo wakho naye wayesetshenziswa ukuthi asebenze. Manje sekufunakala omunye ozosetshenziswa, kuzomele kuthunyelwe yena phela. Because wazi yena inyanga ngithi, wazi yena isangoma ngithi, kuzothunyelwa yena. Abe yipicture kwena athi asambeni. Kanti cha imimoya nje yakuhambisa ifuna ukuyisa la ithanda khona, la uzosebenza khona nawe, usebenzele yona njengoba nogogo wakho wayesigqila sayo. Kumele kuqhubeke kube nesinye isigqila. Ibe ukhondolo lento because izono zabazali zogogo bethu ziwelela kuthina singabantwana uma singawugcina umthetho. Bathi uKristu encwadini ya-Exodus 20 uthi kepha ngibenzela umusa abezinkulunkulu abagcina imiyalelo yami. If you break it, awugcina umthetho kaNkulunkulu uthi mina ngihamba noJehova umdali wezulu nomhlaba, ngeke uzuwelele kulo mnyama, angeke uzubuswe emoya engafanelekile, angeke uze kwenzeke into ongayithandi, ongayifisi ngempilo yakho. So qaphela ubuqili siza ngazo zonke indlela. Siza ngabonke uhlobo lobumnyama, siza ngemali izokuluthekisa, siza ngefame izokuluthekisa, siza ngemoya obungqingili izokuluthekisa, siza ngomoya inkohlisi izokuluthekisa, umoya ukuthi nami ngifuna ukuphumelela uzokuluthekisa. I'm talking to izisebenzi kaNkulunkulu la. I'm talking to izithunywa. I'm talking to ababiziwe ngecebo laNkulunkulu. I'm talking to abantu abadinga ukuthi baye ekhaya ezulwini. I'm talking to abantu
abaphupha amaphupho njengamanje. Thola ukuthi umntwana omncane osana 5 years but ubona izinto ezinkulu. Ukwazi ukugumbisa imigodi lapha kuphuma izidumbu. Uphupha izinto ezinkulu, ubona o666, ubona yonke into, ubona abantu asebadlula emhlabeni bakhulume la ziningi izinto, ziningi. I'm talking to labo bantu njengamanje. Ukuthi kuningi kumele uqaphele. Udinga uJehova ukuthi akubiyele khona konke. Uyahlaseleka emaphushweni, uyathakatha uhlezi uphupha udla. Thakathi lobo. Uyahlaseleka ezweni likamoya. Uba nezinkinga njalo. Uhlezi ufuna lokho awukutholi. If usukhulile hleziphe bizisama ingane awuyitholi. Uyahlukumezeka in relationships, usushadile, umshado wakho uneyinkinga because awukho la kumele ngabe khona. Sabathe uyazama empilweni, sabathe uhlapha ufuna imfuyo, ufuna izilwane ziyafa. Sabathe uyazama empilweni, ufuna imali, awufinyelele kuyona uyakhala. Because awenzi into othunywe yona. Awenzi into odalelwe yona. Awufezekise icebo laNkulunkulu. Udinga uJehova, udinga ubuyele enkosini. Sabathe uyasebenza emsebenzini uyahlukumezeka, awuthandi, ukhala unjalo, uyazihudula. Babodwa bayizangoma manje besabancane because isitha sesifike eqala already. Ungumuntu omkhulu. Ungumuntu othanda izulu. Ungumuntu ozosebenza umsebenzi kaNkulunkulu. Ubona ini, ubona izibonakaliso, ubona izihogo, ubona izambulo, ubona zonke lezi zinto. Uvuke usikhumbule njengoba injalo into oyibonile. Uligugu likaNkulunkulu. Awuzeli imali la emhlabeni. Awuzeli ukuduma. Hlasimpe futhi awuzeli nokuthi uzoshada. Kuningi ongakuzeli. But uzeli uzosebenza wenza umsebenzi kaNkulunkulu. Mabethambe uyodla igubongo bakuqambela amanga, cha akunjalo. Mabethambe uthwasa bakuqambela amanga, cha akunjalo. Mewathi nabantu abadala bakuqambela amanga, cha akunjalo. Imimoya nje leyo. Amamemethi uwaphupha ngisho emaphushweni ethi qabula lento le khona songena kuwena. Khona sofinyelela kuwena because usamncane usayitshela ukuthi amamemethi oh my asuke ufuna ukuthi angene kuwena. Azathi shaya lento le khona wena enza indlela nomzamo ukuthi sifinyelele kuwena. Asazi abantu baNkulunkulu ukuthi wena njengesithunywa saNkulunkulu uzokwenza umsebenzi kaNkulunkulu lapha emhlabeni, ayi ubumnyama. Ngebhadi bungafika kuqala kodwa ubumnyama kuwena. Because isikhathi sokugcina lesi, izinsuku zincane, izinsuku zifiphaziwe, izinsuku ziyaphela. But uNkulunkulu sakulondolozela usakuthandile. Asi nje benani, ngibusise kakhulu qaphela imimoya, qaphela imimoya yamademoni, imimoya yaSathane, imimoya yobuthakathi, imimoya yezangoma, imimoya yamandiki, yamandawo, imimoya yezilo, imimoya yezingonyama, imimoya yezinhlwathi, izindlondlo, imimoya yonke ama-satanist, ama-agents obumnyama, amamemethi angabantu ashitshile, iminingi imimoya elwisayo, elwisa icebo laNkulunkulu and iyasebenza ngokuzimisela nangamandla. Kuliswa wena. Khona ungeke uyenze intando kaNkulunkulu. So ungalutheki, ungalahleki. Konke uyalanga ukugcina ukwenza. Makuthiwa sheep look lishiye. Makuthiwa hamba enkonzweni hamba. Ngozizwe lithi zila ukudla manje kuzile. Ilwa. Konke kusemandleni akho. Buya ngechoice yakho kodwa ukuthi ukhethe ukwenza kuphi. Bahlale wazi ukuthi impilo yakho ezohlezi imizari ifunga kaphela impilo odalele yona. Because hlezi zazi lapha emhlabeni ukuthi ngisho kuthiwa izinto uyibona zigcwele emhlabeni kangakanani ezabo akuzona ezakho. Zibuza ukuthi wena kuphi okwami? Kuphi engabelwe kona? Kuphi kumele ngikwenze? Kuphi kumele ngigcine? Kuphi kumele ngikwenze ngingakwenzi? Kuphi kumele iyiphi indlela kumele ngihambe ngayo kumele ngingahambi ngayo? Konke kulele kuwena. Konke kulele ezandleni zakho. Konke kulele emandleni akho. Okuvumelayo nokunqabelayo. Ngoba konke sinqoba ngoyebo, yebo, nangoqhabo, qhabo. Okudlula lokho kuvela kokubi. So masilinde ukuqaphela, silinde ukubekezela, nangokusizwa iNkosi uMdali wezulu nomhlaba. Senzeni intando yakhe ngaso sonke isikhathi. uJehova usithandile, uJehova usibekele, uJehova usenzele umusa. Masihlale emseni wakhe, sihlale ethandeni lakhe, sihlale emgcweleni bakhe, siphelise icebo lakhe ngaso sonke isikhathi. Qaphelani imimoya yobuqili, imimoya yobumnyama, imimoya yobusathane, umona, inkohliso, amanga, izipho, nezipho emaphushweni, ubuthakathi. Qaphelani yonke ihlobo lezinto
ukuluthekiso uyitshela ukuthi ukhuluma nabangani bakho ukuthakathi nemimoya elala nawe uyitshela ukuthi ulele necrush yakho cha spiritual husband leso spiritual wife phupho ushada noma uphuphe omunye akuphuphele ushada khona isivumelano senzele nemoya khuleka uqalekise ukubreak konke because the more busy epushweni busy you are busy having sex epushweni you are having it for real in your spiritual being and uyangcola emphefumulweni ngokulibele ukhanda ucansi imoya libele ikhaga libele kubambe libele kwenza konke ubumnyama buyazibusela kasi nephamandla uqinise njalo libele bukhona bakhe ngokugcina nangokwenza intando yakhe manje ziphakade amen hlezi nazi uNkulunkulu yasizonda isono uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele hlezi nazi abantu baNkulunkulu sizulu linde wena ngoba uJesu yakubiza uJesu yakuthanda ezinye inkundla zokuxhumana khona kuTikTok uLihle Themba khona uFacebook uLihle Themba Mzobe no-Instagram uLihle Themba Wendy with IE Mzobe Nkosi nje ibe nani iqinise njalo manje ziphakade amen.